skupina mladih protidopinških ambasadorjev. Naš cilj je, da predstavimo, kaj pravzaprav doping pomeni in pa potem kakšne so posledice in zakaj ne uporabljati dopinga. Mislim, da imam zelo visoka pričakovanja od te tekme. Jaz definitivno ciljam na medaljo. Se mi zdi, da smo se bolj spoznali, pa tudi res se pač bolj pripravljamo na ta EO. Priprave EOF-a so bile zelo dobro organizirane, mislim, da so bile uspešne, vsaj strani našega športa tenisa in upam, da bo tako tudi v Trabzonu. En genç sporcular, en hızlı koşucular, balık gibi yüzenler, yüksekten atlayanlar. Avrupa'dan Trabzon'a akın akın geliyor. Avrupa'dan Trabzon'a akın akın geliyor. Sporun heyecanıyla alev alev yananlar, olimpiyat ateşini ruhunda yaşatanlar. Avrupa'dan Trabzon'a akın akın geliyor. Avrupa'dan Trabzon'a akın akın geliyor. Olimpiyat ateşi. Ja, da bi odplavala, odličen rezultat. Akın akın geliyor. Olimpiyat ateşi denizleri aşıyor. Avrupa'dan Trabzon'a akın akın geliyor. Youngest of all athletes, fastest of all runners, specialized swimmers and jumpers leaping through the sky. Načrtujemo na medaljo na kronometru, pa tudi drugi iz ekipe, če bomo na kriteriju druge discipline ali pa na končni cilj.